imurenge.com. Amakuru ava mu mujyi wa Goma arahamya ko AFC M23 yakoresheje inama n'abanyamakuru umujyi wa Goma. Iyi nama ikaba yayobowe n'umuhuzabikorwa wa AFC Corneille Nangaa. Aya makuru arahamya ko bwana Nangaa yasabye abaturage kuja mu mirimo yabo, ndetse ahamya ko mu masaha atarenze 48 ibikorwa by'amashuri ndetse n'ibyo ku makaminuza bikwiriye gutangira, ndetse navuze ko bagiye gutangiza ibikorwa byo gusukura umujyi wa Goma. Andi makuru ava mu mujyi wa Goma arahamya ko amashanyarazi yasubiye kugaruka uyu munsi wa kane tariki 30 ukwezi kwa mbere mu gicamunsi nko mu duce tw'amajyepfo y'umujyi wa Goma. Aha ni nyuma y'iminsi 5 gusa uyu mujyi wa Goma utagira amashanyarazi. Amakuru atangwa n'umuyobozi w'ibijanye n'itumanaho mw'ishirahamwe ryitwa Virunga Energy aravuga ko kugaruka kw'aya mashanyarazi ari nyuma y'amasaha 28 hatangijwe ibikorwa byo gutunganya ibyari byononekaye. Aya makuru arahamya ko mu duce twahawe umuriro ari nko muri centre ville ya Goma, quartier Himbi na Katindo. Bwana Daniel Mpeza Mihigo yahamirije abaturage ko ibindi bikorwa byo gusanura ibyononekaye bikomeje, ndetse ngo bikaba bitarenza amasaha 28 kugira ngo amashanyarazi abashe kugaruka muri aka gace. Aya mashanyarazi akaba yari yononwe bivanye n'intambara zari muri uwo mujyi zihuje ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe wa M23. Ku rundi ruhande, amakuru ava mu mujyi wa Goma aravuga ko umutekano ubu wala wagarutse kuva kuri uyu wa kane tariki 30 ukwezi kwa mbere. Ni kuva mu gatondo mu mujyi wa Goma hagaragara gutuza nyuma yaho umutwe wa M23 bivugwa ko ushigikiwe n'u Rwanda wabashije kwirukana ingabo za FARDC zari muri aka gace. Amakuru ava mu mujyi wa Goma arahamya ko ndetse no mu duce tw'amajyaruguru tw'uwo mujyi ahari humvikanye ku munsi w'ejo imbunda nini, uyu munsi akaba hagaragaye gutuza. Abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma kubera ikibazo cy'amazi cyari kihari, uyu munsi ngo batangiye gusohoka ndetse baja kuvoma amazi mu kiyaga cya Kivu. Nyuma y'imirwano yahuje ingabo za M23 n'ingabo za leta muri uyu mujyi wa Goma, abayobozi ba societe civile bari muri uyu mujyi baravuga ko ibintu byinshi byononekaye ndetse ngo bigasubiza n'ubuzima bw'abaturage inyuma. Abaturage benshi bari bamaze iminsi biyugaranye mu mazu batinya ko bashobora guhura n'ibisasu. Umwe mu bayobozi ba societe civile yavuze ko abaturage bafite ikibazo cy'ibiryo ndetse ngo no mu duce tumwe amazi wakiringora bahizi. Uyu yasabye umuryango w'abibumbye gukora ibishoboka kugira ngo ubuzima bw'abaturage busubire uko bwari busanzwe. Nongeye kandi kubaha ikaze muri ibi biganiro byacu aho mukomeje kudukurikirana hirya no hino. Waba ufite umwanya ugasura urubuga rwacu, ndetse aho ushobora gutegera ibiganiro byacu kuri YouTube kanda imurenge.com cyangwa se Imurenge TV. Waba wifuza kumenya byinshi, soma amateka ya zimwe mu ntwari zacu ndetse n'amakuru agezweho kuri none. Imurenge.com tukaba tubafitiye byinshi bitandukanye. David Manoa, Imurenge.com.